Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 z'ukwa karindwi. Polisi mu Bwongereza iravuga ko umwana wa gatatu yapfuye nyuma yo guterwa icyuma aho yabyiniraga anakorera umukino ngororangingo wa yoga mu majyaruguru y'Ubwongereza ejo hashize kuwa mbere. Waruzi ko intambara ya mbere y'isi yose yaba yarageze no mu Burundi. Kimwe ngo mu bibyerekana ni imva z'abasirikare b'Abadagi ziri muri komine ya Rugombo no mu ntara ya Cibitoke. Ku mwaka mu kwezi kwa 11 Abadagi bahora baza ngaha bashika amajana 3 baje kureba izimva bakatumira n'abategesi b'Abarundi bakaza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashinja u Rwanda gukora ibikorwa byo guhungabanya uburyo bw'ibimenyetso indege zihabwa n'ibyogajuru ziboneka mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Buhinde aho inkangu zatewe n'imvura ikomeye muri leta ya Kerala mu majyepfo y'Ubuhinde yishe abantu barenga 120. Abategetsi baravuga ko mu karere ka Wayanad kibasiwe cyane n'amazi yuzuye ibyondo. Iri shyano rero rikaba ryaguye mu masaha ya kare ya mu gitondo igihe abaturage bari basinziriye. Ibikorwa byo gutabara byabangamiwe n'ikirere kimeze nabi. Abantu bagera ku 100 baracyaburiwe irengero. Abategetsi bafite ubwoba ko benshi bagotewe mu duce inzego z'ubutabazi zitarashobora kugeramo. Hano mu Bwongereza igipolisi kiravuga ko umwana wa gatatu yapfuye nyuma yo guterwa icyuma aho yabyiniraga anakorera umukino ngororangingo wa yoga mu majyaruguru y'Ubwongereza ejo hashize kuwa mbere. Abandi bantu 7 barimo n'abana 5 barakomeretse kandi baracyarembye. Umusore w'imyaka 17 ari muri kasho nyuma yo guterwa muri yombi aho ibyo byabereye. Impamvu yihishe inyuma y'ayo mahano ntisobanutse. Izo mbyino zari zahawe insanganyamatsiko y'umuziki w'umuririmbyikazi w'icyamamare Taylor Swift yihanganishije abagizweho ingaruka n'icyo gitero. Taylor Swift yavuze ko amahano y'icyo gitero yamurenze kandi yumiwe burundu. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC muragizweho na Florentine Kwizera. Ushika ku mutaga w'uno munsi igipolisi ca Merseyside cari kimaze gutangaza yuko hari umwana w'imyaka 9 yitwa Alice da Silva Aguiar amaze gucikana inyuma y'abandi 2. Abo nabo ni Bebe King w'imyaka 6 na Elsie Stancomb w'imyaka 7 baciye bacikana ejo nyene aho ico gitero cabasanze mu mugwi w'abandi bana 25 bariko bariga gutamba bari. Abandi bana 5 n'abakuze 2 bakomeretse cyane baracariko baravugwa. Umwe mu baba hafi yaho arigana uko yabibonye. Hari hameze nk'ahantu hamaze guturikira igisasu. Imibiri y'abo bana b'abakobwa yari inyanyagiye aho hasi. Umwe mu dukorana witwa James yavanye umwe muri abo bana muri iyo nzu, ariko uyu mwana yari ameze nabi cyane rwose. Umusore w'imyaka 17 ari mu minwe y'igipolisi ku bijanye n'ico gitero, akaba yavukiye mu gace ka Cardiff yimukira muri Southport muri 2013. Umwirondoro wiwe ntiwatangajwe kubera imyaka yiwe. Abavyeyi biwe bazwi nk'abimukira bakomoka mu Rwanda kandi afise mukuru we yavukiye Cardiff nyene. Umwe mu bahoze ari ababanyi b'uwo muryango w'uwo musore muri Cardiff yabwiye BBC yuko yawubona ari umuryango mwiza kandi ufise abana basanzwe nk'abandi bana bose. Igipolisi gisaba abantu kwirinda gukurikira ibihuha aho kimenyesha yuko amazina ariko arahanahanwa ku mbuga hwaniro avugwa yuko ari ayanyene kugaba ico gitero atariyo. Igipolisi kivuga kandi yuko atantumbero y'iterabwoba gikeka muri iki gitero kandi ko atawundi muntu kiriko kirarondera.
umushikiranganje wa mbere Keir Starmer yagendeye ico kibanza kuri uyu muhingamo aho abariho bamukurikije akaruru bamubwira kuvaho akimara gushira amashugwe kuri ico kibanza. Abajijwe n'abanyamakuru nimba hari itagiye guhindura kuri politike yo kugwanya ubwicanyi nka bene ubwo bwaraye bubaye Southport bukoreshwamo imbugita, Keir Starmer yavuze ati iki kibazo cy'urwego rwo hejuru rw'ubugizi bwa nabi nanjye kinteye impungenge. Gusa ibi ntabwo ari ibihe byo gukina politiki, ni ibihe byo kwita nyabyo ku miryango iri mu gahinda gakomeye ndetse no gushimira abo bose bagize icyo bakora kandi mu bihe bitari biboroheye. Ababa mu micungararo kugeza ubu ntibarashobora gutahura ibyabaye, bamwe bakaba bugaye amaduka yabo mu kwifatanya n'imiryango y'abo bana. Ku mugoroba w'uno munsi bagateganya kuhakorera ikigandaro. Umuryango w'amareta yo ku mugabane wa Amerika wavuze ko amatora ya perezida muri Venezuela yatsinzwe na Nicolas Maduro ku cyumweru yabaye mu buriganya budasanzwe. Urwego rugenzura ibitaro muri Venezuela ruravuga ko abantu 3 bishwe, abandi 44 bagakomerekera mu myigaragambyo, runanenga amatora nk'arimo uburiganya. Ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta riravuga ko umuhuzabikorwa waryo Freddy Superlano yatawe muri yombi. Ryanavuze ko guverinoma iri gukaza ibikorwa byo gupyinagaza impirimbanyi za demokarasi zisaba itangazwa ry'amajwi ku biro by'amatora yakwerekana ko Edmundo González utavuga rumwe n'ubutegetsi yatsinze aya matora. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kurebana ayingwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bishingiye ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, abategetsi b'icyo gihugu bongeye ku byo basanzwe bashinja u Rwanda ku ruhare muri iyo ntambara. Bavuga ko u Rwanda ngo rukora ibikorwa byo guhungabanya uburyo bw'ibimenyetso indege zihabwa n'ibyogajuru bikazifasha gutumbera inzira yabyo mu rugendo mu kirere. Leta ya Kongo isaba urwego mpuzamahanga rw'indege gufatira ibihano u Rwanda. Rwo ntacyo rurabivugaho. Inkuru tuyibaza Prime ku magenzura i Nairobi. Nikindi kirego gikomeye Kongo yagirije u Rwanda kuko itangazo ry'ubushikiranganje bwa Kongo bwo gutumatumana kw'amakuru rivuga yuko ivyo bwita ibitero bishira mu kaga indege zirimwo iz'ubucuruzi n'ubutumwa bwo gufasha abantu baba bari mu kaga. Kongo ivuga yuko haba ibitero bizwi nka spoofing mu bijanye n'umutekano w'ibica kuri internet canke mu mishwarara mu guhungabanya ubuhinga bwa Global Positioning System benshi tuzi nka GPS. GPS ikoreshwa n'indege mu kuronka ibimenyetso by'ibigendajuru mu kwerekana aho indege iri umwanya ku mwanya, umuvuduko iriko n'amakuru yaho indege ivuye naho iriko iragana. Kongo ivuga yuko ivyo bitero biba ku mayira y'indege yo muri Kivu ya ruguru mu karere gakikije Goma harimo Beni, Butembo, Kibumba na Kanyabayonga. Abategetsi ba Kongo bavuga yuko iperereza ry'ubuhinga ryagaragaje yuko ivyo bitero ari igikorwa c'ingabo z'u Rwanda n'abakorana nazo nka M23. Bavuga yuko ari uguhonyanga bikomeye amategeko mpuzamakungu agenga kudakoresha ibigwanisho ku banyagihugu basanzwe, bagasaba urwego mpuzamakungu rw'indege za gisivile gufatira ibihano u Rwanda. Hasanzwe hari urwego ibihugu bihurira ko ruzwi nka Expanded Joint Verification Mechanism rugenzura ibikorwa by'umutekano muke hagati y'imipaka y'ivyo bihugu. Ntibizwi niba Kongo imaze gushikiriza urwo rwego ico kirego gishasha. BBC gahuza miryango tugeze ku isa 11:38 muri studio London, ni saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Turagaruka mu kanya nyuma karuko gato cyane. Perezida mushya wa Irani Masudi Pezeshkian yarashijwe ku mugaragaro mu muhango wabereye mu nteko ishinga amategeko i Tehran. Abonwa nk'ushyigikiye impinduka kurusha Ibrahim Raisi wamubanjirije ku butegetsi wagenderaga ku murongo ukarishye. Raisi yapfiriye muri kajugujugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Perezida Masudi yavuze ko abanya-Irani batoye impinduka kandi ko yasezeranyije ibiganiro byubaka n'ibihugu by'Uburayi. Ariko rero ububasha bwa perezida muri Irani bugeraho bugarukira kuko icyemezo cya nyuma ku ngingo zikomeye gifatwa n'umutegetsi w'ikirenga Ali Khamenei.
wari uzi ko intambara ya mbere y'isi yose yaba yarageze no mu Burundi? Kimwe ngo mu bibyerekana ni imva z'abasirikare b'Abadagi ziri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Abahinga mu mateka basobanura ko abo Badagi baguye mu Burundi barimo kurwana n'abasirikare b'Ububirigi bazaga bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari mu 1914. Mugenzi wacu Julidas Hundimpundu yagize aharirimbi abo Badagi bashyinguwemo atwoherereza inkuru. Akabura abasirikare b'Abadagi 38 bacinguwemwo gakikujwe n'uruhome rw'amabuye gafise metero 28 z'uburebure na 18 z'ubwaguke. Impande yako hari ikibuga camagi kuburwa buri munsi. Kumva yose hatewe kishurwe. Emmanuel Ntacuti ni wajeje ko hararira no kuhagirira isuku. Ahandi kumva z'Abadage barabasoda maze imyaka 32 ntakorera isuku niyo maze ndahakorera. Ku mwaka mu kwezi kwa 11 Abadage bahora baza ngaha bashika amajana 3 baje kureba izimva bakatumirana abategetsi b'Abarundi bakaza. Kuva corona itera kuko leta yarababujije ko batohakoranira ari benshi barabihagarika gushika n'ubu haza umwe babiri cyangwa mu ambassade azanye n'abashitsi za kubereka izimva aho ziri. Nashatse kumenya ingene vyagenze kugira Abadagi ibicirwe mu Burundi maze negera Aloyize Batungwa nayo umucukuzi mu vyakahise. Murazi ko abasoda Abadagi baje mu Burundi kuva mu 1896 hanyuma mu 1914 Abadagi batanguza intambara y'isi yose. Rero bajya n'abasoda b'Abadagi bariko bagwana n'Ababirigi bagera n'abaguye ku rugamba bariko bagwanywa nako n'Ababirigi bafatanije n'Abakongomani hamwe n'Abarundi bake bake. Nkuko muhinga bandanya bisigura abaguye muri izo ntambara s'Abadagi gusa. Hari zijya mva z'Abadagi ariko burya barapfanye n'Abarundi batari bake kuko nabo bari bafise Abarundi bafashe ku nguvu batwazi ibigwanisho abona kwita abatwazi kuko ntibagwana. Intambara y'isi yose ya mbere yarashikiriye Burundi cyane kuko yari yatangujwe n'Abadagi hanyuma rero Abadagi aho bari hose bategeza kugwanywa n'ibindi bihugu. Mu Burundi ku ntambara y'isi yose nababwira ko ibiharo dufise no munsi hariho Abarundi bashika 10,000 Abarundi 10,000 hamwe n'Abakongomani n'Abanyarwanda baba bashika 15,000 nabo nyene baguye mu ntambara y'isi yose ya mbere. Ibijanye n'izo mva ntivyigishwa mu makaminuza ariko wegereye bamwe mu banyeshuri biga ivyakahise muri kaminuza y'u Burundi urumva ko bafise ico babiziko. Petero Ndizeye yiga mu mwaka wa nyuma muri ico gisata asigura ko Ubudagi bumaze gutanguza intambara ya mbere y'isi yose bukayitsindwa bwaciye bufatirwa ibihano. Bumaze gutsindwa rero barabwatse amakoloni bwariko burakoloniza baca bayaha Belgique abariyo iza kuyatwara. Mico gihe rero bamaze gushika ntibashitse babirukana nyene ngo bace bagenda. Harabaye resistance baragwana. Novuga rero ko abo basirikare baba bapfuye mu ubwo buryo bariko baragwana banka kuvaho. Abo basirikare b'Abadagi bacitaba Imana bari bashinguwe mu gisagara ca Bujumbura kubera ariho ngo bari bafise ibirindiro. Umukuru w'igihugu Yohani Batista Bagaza amaze gushaka ubutegetsi ikibanza bari bashinguwemwo yasanze leta gikeneye kugira cubakwemwo amahoteli. Yaciye ategeka ko imva zimurirwa ahandi bazimuye mu 1984. Tujye i Paris mu Bufaransa mu mikino ya Olympique aho umukinnyi wo muri Australia urushanwa mu mukino wo koga yavuye mu irushanwa ryo gusiganwa muri metero 1500 nyuma yo kwandura COVID-19. Lani Palista ubonwa nk'ufite amahirwe ndetse yo guhatanira umudari agomba kujya mu kato mu cyumba cye. Abandi bakinnyi benshi nabo bapimwe COVID basanga bafite iyo virusi. Nta mabwiriza ariko akomeye kuri COVID ari Paris ugereranyije n'imikino yabereye i Tokyo cyangwa se i Beijing. Ariko bamwe mu bakinnyi bongeye kwambara udupfukamunwa. Hagati aho kubera ubushyuhe bukomeye amabwiriza yo gutanga ubukonje mu bibuga ku bakinnyi bakina tenisi yashyizweho. Abakinnyi bazafata akaruhuko k'iminota 10 hagati y'iseti ya kabiri n'iya gatatu. Repubulika ya Centrafrica yabaye ikindi gihugu kigaragawemo icyorezo cy'ubushita bw'inguge cyangwa monkeypox. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko urugero rw'ubwandu rudasobanutse neza ariko ko bushobora kuba bwiganje mu murwa mukuru Bangui. Yavuze ko imwe mu miryango iri guhisha abavandimwe babo banduye kubera kunenwa ibintu kandi byongera ibyago byo kwanduza abandi. Ubwandu bw'indwara yandura cyane bwagaragaye mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ubundi bwoko bw'iyi ndwara kandi bwagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'umwanya w'ikinamico urunana.
Nadine arashyize ahishurira Patrick ko atwite. Patrick arabyakira ate? Hagati aho abashyitsi barinda bamusize mu bibazo. N'urunana. Ntibishoboka. Ibise bishoboka bite? Nzi neza ko yari ihari. Ariko se byakugendekeye bite sheri? Niki wabuze? Isukari Shyaka. Nashakiye mu gikoni ndaheba none na hano mu kabati ndayibuze. Linda uribuka ko ejo byagenze? Cicika Landry, cicika ndakwinginze. Mwebwe murajujura mu biki? Nibutse ko ejo nasanze ibintu byose mwabitereye hejuru. Igikombe cy'isukari kiri heri. Kiri. Linda wabibwiye mama atararakara. Mama kiri. Nyine isukari bamuzara barayiriye. Ngo bayigize bateri, ngo bayigize bati. Twabahaye igikoma imwe bayishiramo indi bakayirigata. Ndumva mumbeshya mwabana mwe. Ntibishoboka rwose. Isukari yose ntiyabishize yari nyinshi rwose. Nsabye imbabazi mama. Se nge ko maze kwitegura uracyari mu bikino n'urubyaro rwa Devo. Abana baratunaniye Shyaka. Cyane cyane Linda uyu nguyu naraye nihanganiye simuhana. Harya ngo basanze yambaye imyenda yanjye. Erega Shyaka yabigize urwenya. Linda, pfukama none ahangaha vuba. Mbabarira mama. Mubabarire mama. Umva uwo nawe ahubwo pfukama kuko wari uhari. Mama narinje ko mbabarira none ndaje kuri papa. Nanze kugwana adahara ahubwo. Nta soni. Kuko gufata isukari ukayitegeza abana bo kwa Pascal ibyo bikiyongera ku makosa nabasanze mejo. Ariko se Devo, urabona umwana atagusaba imbabazi koko? Ariko nawe Shyaka. Ndagusabye mvugana mama sinzongera. Linda, ubu mugiye kunywa igikoma kitarimo isukari. Nibwo muri bwumva amakosa mwakoze. Nako ntacyo nkitetse mwiririrwaho. Sheri. Karame. Babarira abana n'ukuri. Linda yagusabye imbabazi muha amahirwe ya nyuma rwose. Ntabwo azongera kandi yabikubwiye. Linda ngaho haguruka. Urakoze papa. Nari mbizi kuri unsabira imbabazi. Ntiwatuma bankubita ndabizi. Aho ntimunyumvira. Urumva ko uyu mukobwa akora amakosa azi kuri we yamushyigikiremo Shyaka? Urumva nashyigikira umwana mu makosa koko Devo? None avuze ngo iki? Ntavuze ko utatuma kubitwa? Yego ukaburandakariye. Hari ibintu tugomba kwitondera Shyaka. Urabizi kurera abana n'umwitozo utoroshye. Ndabizi. Tugomba guhagarara mu nguni imwe. Sibyo? Nubavugira usanze ngiye kubahana. Kuko bishobora kurangira babonye ko bashyigikira mu makosa. Ntibayareke. Urumva? Cyangwa bakambonamo umwanzi wabo babuze ubwisanzure. Ese Nadine. Yuko uraniwumva. Karame Patiri urampamagaye? Niko. Kuki wazindutse ukubura kandi urwaye? Ibyihorera koko. Meze neza Pato, nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite Nadine? Yewe meze neza no kuri pe, nta kibazo pe ntacyo. Ahubwo Nadine. Karame. Nari nibagiye kubwira ikinamico umujyanama yarankineye ahangaha. Ikinamico? Niko nabibonye rwose. Yayikinnye karahava. None se kuki yaje kuhikenera hano? Nge nabyise ikinamico Nadine. Gusa sinari nzi kura mujyanama w'ubuzima ari umusinzi nka mukobwa jana. Yazanye na mukobwa jana se? Yaje wenyine. Namurebaga mu maso nkabona ari muzima. Ariko ibyo avuga rwose byasaga n'iby'umusinzi cyangwa se umusazi. Ngo se yavuga ibiki Pato? Sha, nuko utahabaye nabo baba bamusetse rwose Nadine. Umuntu wambwiye ngo azanywe hano no kugira inama umugore utwite. Ariko abantu b'inyarwemba bazi guhimba inkuru bakanazikwirakwiza. Ariko natekereje mbona aho ayo magambo yose yaturutse Nadine. Ni hehe? Nta wundi muntu wakwirakwiza amagambo yo kudusebya. Ni Stefano utangiye kugenda kwirakwiriza ko naguteye inda Nadine. Ahore. Wanabona rero wasangiye n'uriya mujyanama w'umuzima ugasangira inzoga akabimubwira. Ariko se abajyanama b'ubuzima bacu ko atari abasinzi koko Patiri? Uriya mugore wabona asanzwe ari umusinzi Nadine. Ahubwo akaba azi kubihisha abantu. Nta muntu muzima wakwizera amagambo ya Stefano batasangiye inzoga. None se ubundi yabikubwiye ngo umubwira ngo iki koko Patiri? Ahubwo nyine se mwirukana mu rugo rwanjye namubwira ngo ajye gusindiriwe. Ubwo se usanze wamurenganyije koko? Mwana yanjye. Murenganya gute se Nadine? Patiri, umujyanama w'ubuzima si umusinzi kuko byakubwiye ni ukuri. Ndatwite Patiri.
winseka ibyo mubwira ndabizi neza Patrick. wowe Njyewe nyine wowe ngo uratwitwite Nadi. Ndatwite n'ukuri. Wabyumviye Patrick, niko bimeze rwose ndatwite. Reka imikino Nadi, ntugakine mu bikomeye rwose. Iyo ndase yabareciye ko nzi ko nitwareka mu gukoresha agakingirizo, kiretse niba warayinyweye muri cya gikomo dushigishira mu gitondo. ese ko mutuhamagaye twagera ntimugire icyo mutubwira? Yegora Jean Claude, igira icyo uvuga nyine. Ni igitekerezo twari twagize kare. Igitekerezo kirebana n'iki se? Ariko se mubone mwibuka imyaka 6 ishize duhangayitse. Shamura bivuze nibuka amajoro maze iminsi ndara we. Mutubwire neza icyo mushaka kuvuga. Naho kuba tumaze imyaka 6 hano twese turabizi. Nabona batinye kubivuga reka mbyivugire. Yegura ati shi. Urumva nyine abasore bavugaga ngo nyuma y'iminsi tumaze tubira icyuya twiga kubera ibizamini. Nk'imyaka myinshi tumaze twicara kuri pipitire. Nta kuntu twategura akantu k'agapati. Tukahatwika. Sha. Hako rero ndumva mufite igitekerezo cyiza. Cyane se umva. Ibyo nta n'uwabyanga. Nyuma y'imvune zose twahura tugasangira. Erega tukanasezerana kuko ubu ntituzongera kwigana. Nta n'uwo byagwa nabi rwose. Dia wowe bibona gute? Shakire uvuze gusangira rero, ahubwo ngiye numva ikindi kintu we. Mani faranga, pesa we, bongazalite. Nyine birumvikana ko kugira ngo habeho gusangira birasaba cash, money, faranga, pesa, mbongo azarite, mugani wa Diane. Ega tuzakigamba. Faranga zava hewe. Hakubwa umuntu yakwibura icupa rimwe rya Fanta wenda na kabrushete kamwe. Mfasha umwana w'umworozi. None se babo twigana bose borora inkoko nkawe Jove. Nge ndumva nituguma muri ibyo. Turi ujya impaka amasaha yo kujya mu kindi kizamini akadufata ntacyo tugezeho. Uvuze kuri rata Jean Claude. Reka dutora abantu babiri batwigira uko twakora party tugasezeranaho kandi bitaduhenze. Nge noye Kerere. Nge noyishimwe. Ubwishimwe na Kerere murashaka uko muhura mutwigira ibirebana n'iyo party yacu. Ishimwe we uze kunshaka man. Ariko se ubwo musetse ko Kerere anyise man cyangwa musetse kambwiye ngo nze kuza kumushaka. Siwe mbaza muza. Urajya wewe wetse uwo mwana kuri uruzu ubushoreranye n'abavandimwe bawe. Ubusobe nubibona ko tugiye gushakisha tica. Mushoreranye mutyo. Mu by'ukuri turashonje tica. Bacu barigendera akadusigiraho. None njye n'akazi twavuze ngo reka dushorera abana tujya gushakisha. Ayiwe. Gushakisha. None se murashakisha iki kandi mwabana? Urabona Linda amaze iminsi atugaburira. Ariko nyine wabo mbese byari bikabije. Twajyaga yakaduha ibiryo ariko nyine kubera ukoganye bwashizero ngo na mpoza ngo nitwasubizayo. Iwanyu baragenda bagasiga nta biryo mufite? Niko bimeze tica. Uko turi batanu rwose ntawari kandi ubu ndeyamba nananiwe. Ayiwe biragaragara disi. Ko nshyira mama uyu mwana ameza akamwonsa nkagaruka mu rugo. Atanariye. Mwaje tukagenda ko nshonje. Urashonje mwana wanjye. Sinumva ukuntu umukobwa Jana na Pascal bicara mu kabari bakanywa inzoga ikamanuka basize abana babo badafite ibyo barya. Aha, buri gihe ko baba basinze se. Ewe, kanze nkwereke. Muza. Akira imineke mutahe mukaraba intoki muyirye. Sibyo? Akira. Wanje muhume nirire. Ihangane mugere mu rugo mukaraba intoki dore zirasa nabi muho. Sibyo? Muza. Mwihute kandi ntimuzongere kuzerera bigezaho. Sibyo? Aha duhuriye rwose ni kure y'iwanyu. Haguruka tugenda ncizuru. Ticura koze cyane. Nuko sha. Mutahise kandi ko mugihagaze. Mugende.
shashi hey Jovine ni wangu uzibeshye sha uzibeshye noneho ndumva muzaterana ibipfusi kubera umukobwa sha ndakumva mariye ko nzi ko Kirere akwemera koko ndamuguharira se ubundi muri twaruzi niba Jovine azabyemera we ntoguze ukuntu ari serious so kugura icyo kunywa se ukamushyiramo akantu akajya hayi ubundi akakwishimira buriya sera sha icyo utumva ni iki se niba ari pati ni pati tuzanywa ibitunezeza pana amazi za soda zanyu cyangwa ji ni ibinyobwa bikaze bifasha umuntu kumva amerewe neza cyakoze nanjye ndumva ngushyigikiye JC JC urashaka kuvuga ko tuzanywa tugasindisha n'abakobwa b'abandi none se gusezeranaho bisobanura iki ni ugusezeranaho nyine si ubwo we nabyumva wapi mani uvanaho imiteto ni ukurya kunywa no kurya ababebi mbese guhuza bwana na seti bikesurana ndumva jeze yarakanishi ariko rero ndumva nangiye kugarukira Jesse none se bariya abakobwa twiganaga ubundi niki cyabemeza ko twakuze nta kindi uretse kubagirira neza kubagirira neza mwasindisha mukabakoresha ibyo mushaka basha erega aba nibwo kwerekana ko abatipe dushoboye ubundi buri gihe cyose aba tubona nk'abana wowe byumva nzakwereka uko tuzabigenza sha cya Jovine tuzabyinana ubundi nitugera hayi tujya ahantu oya Jeze ndabyanze rwose ndabirwanyije ibintu byo gusinda no kwishora mu mibonano imburagihe mwese umunyabahura batuga ko ari bibi ngaho nyumvira n'ukuri ariko uribuka ko turangije ayisumbuye tutakira abana ko batoya uko byamera kose turacyari batishimye ese ubwo ibyabaye kuri Mutesi na Petero byaba byaratwigishije iki koko ariko noneho usigaye ushyira mu bikorwa ibyo wakopeye muri za filime na di kubera iki se pato none ko atari kuri Noheli utu dutara twaka amabara rwose atandukanye batazi wivuga byinshi utaretse icyaka kingi wanjye yakira amazi wabimenye icyaka cyari kimere nabi na di hanze angahira izuba rikaze ndabizi rwose kandi nzirikana kuba wiriwe mu kazi uri butahe kandi unaniwe karibu ku meza ariko rero ndabona ibintu bidasanzwe na di ibiki se niki cyatumye utegura gutya ndemeza se ari hehe ndemeza nta mugabo reka ndamuryamisha kugira ngo atatuvangira kuva ryari se umwana atuvangira na di karame mbwira impamvu yatumye utegura gutya ni umunsi w'amavuko se nkuririmbire pato karame nashaka kubwira ko ibyo nakubwiye mu gitondo ntakinaga ubwo ari ya kinamico kandi na di ntabwo ari imikino patiri ndatwite na di mbwira icyo uramujyanamo ubuzima yagoye kugira ngo wifatanye nawe ku nkanga ni ukuri suku gezaho na di nimushaka gukina mujye mukinisha ibindi pato ntikisa nanjye sinakinisha ibintu nk'ibyo ngibyo pe urabizi ko nari maze iminsi ntameze neza ndabizi rero nagiye ku kigo nderabuzima baransuzuma ariko mu by'ukuri nanagiye mbikeka niyo mpamvu wambwiye gushaka imiti y'ibyatsi nkabyanga wakekaga ibikisi ko ntwite kuko nyine ibyabaye nta gakingirizo nari mu gihe cyo gusama ibyo ni ibyo uvuga niko byagenze sheri ubu ntwite umwana wawe imfura yawe umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe akira n'urupapuro rwo kwa muganga rubyemeza ibi it's not possible no possible ntibishoboka na di urambeshya it can't happen to me yawe ntibyambaho pato ndabizi biragutunguye ariko rwose n'umwana wacu ceceka ntuzi ibyo uvuga na di ceceka aya makuru ko arakaje Patrick Onadina biramugwa amahoro ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze abo mu ikinamico urunana natwe nahanga turangije ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri wakoze guhitamo BBC gahuza miryango twafashijwe na Susan Lennon. Yeni Prudence Ngyumva.